Gauteng yi le ka xiyimo xa vumbirhi hikuva na nhlayo yo tala ya vadyondzi etikweni. Naswona ku va vanhu vo tala va khitikanela laha eGauteng swi veka ntshikelelo eka xiyenge xa dyondzo xa xifundzankulu. Leswi tanihileswi vadyondzi vo tala va taka ku ta dyondza endhawini leyi. Xifundzankulu xi lava swikolo swin'wana swa 100 swo ngetelela ku tirhana na nhlayo yo tala ya vadyondzi. Lembe leri ku tsarisiwe 1,200 wa vadyondzi vantshwa exifundzeninkulu lexi. 700 wa vadyondzi lava nga endla swikombelo eka inthanete a va se kuma ndhawu. Kambe ndzawulo yi vula leswaku yi tiyimiserile ku tiyisa leswaku vadyondzi hinkwavo va kuma ndhawu. I want to assure parents that the 700 that we need to place at the department, we are putting a firm commitment that will place them before the end of January. Honorable Premier, it is not lack of planning or lack of schools that we could not place the 700 kids. We have a phenomenon that we call choice, and we also have something that is beyond our control, where hundreds and hundreds of learners prefer to come to Gauteng to learn. Ku pimanyetiwa leswaku khume ra magidi wa vadyondzi vo ngetelela va sungula ku tsarisa Namuntlha. We know every year, because of the online, we know every year that we will be having about 10,000 of applicants that will come in January to say we need space. So we will normally plan for them. That's why we said let's avail the schools that have space so that they're in a position to accommodate those that are coming late. Xifundzankulu xi lava ku cinca titlilasi ta nkarhinyana eswikolweni ku va titlilasi ta kumakiwa hi switina ku tiyisisa leswaku mudyondzi un'wana na un'wana u va na ndhawu ya ku dyondzela ka yona. Ntungu wa corona wu ve na ntshikelelo wo biha eka xiyenge xa dyondzo, naswona tidyondzo ta ku ringana kwalomu ka malembe ya 3 ti lahlekile hikokwalaho ka ku yimisiwa ka migingiriko ya tiko na ku cincacicana ku ya exikolweni. When some learners are at school and others are on this day or on the following days, and then others are at home, and then they will come on other days. This is a major disruption, and it does have a huge impact on the long-term development of our children. Mixo wa Namuntlha, xikolo xintshwa xa le Xidyondzo xi amukele vadyondzi.